dugoročni kriminal. Po tebi kafa, duhan, goriva i to smo radili, ali istakao bi akciju Brand koja ima sve 5 nekih svojih dijelova, gdje sam usled obimnog materijala morao podijeliti te nezakonite radnje na više dijelova. I ja sad trenutno mogu reći ko je Brand 1, 2, 3, bitno je da je ovo reći vam dijelove. U jednom Brandu se radilo o carinskim terminalima, u drugom Brandu se radilo o nezakonitim radnjama grupe za sprečavanje krijumčarenja u Banja Luci, u trećem grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u Tuzli. I jedan predmet koji je mene zaista onako začudio da toliko nema pravne države da je nevjerovatno. To je moj zaključak. Znači, radilo se o rješenjima pravosnažnim izvršnim rješenjima sudova za prekršaje u Federaciji i u Republici Srpskoj. Znači, radilo se o pravosnažnim izvršnim rješenjima. Jedan od rukovodilaca ukida propis po kojem bi trebali postupati službenici uprave za indirektno oporezivanje da bi to naplatili. Ukida taj propis i tako nastaje šteta od 2,5 miliona maraka. I to je na tužilaštvu. Znači, ja ne znam šta se desilo trenutno sa penzijom, mislim da se ništa nije desilo po tom predmetu. Po jednom od predmeta se vodi postupak, zaista je tužiteljici skidam kapu, moram i pohvaliti kad je nešto dobro, ali je morala, obstruirana je bila 4-5 godina da bi počela raditi taj predmet oko grupe za sprečavanje krijumčarenja regionalnog centra Banja Luka. Grupa za sprečavanje RC Tuzla, znači nije još ništa procesuirano, može biti da je odbačeno, a radi se o identičnim stvarima. Znači, ljudi na terenu se ponašaju kao drumski razbojnici, nikad na granici da zaustave robu, nego idu po zlatarama, što im nije nadležnost, po pijacama, trgovinske radnje i tako dalje, bez ikakvog dokaza da se radi o krijumčarenju robe. I znači oni tu postupaju, a sva ta roba, ona logika, je da ulazi preko graničnog prijelaza. I znači tu je koordinacija između onih koji rade na granici i njih, i onda idu oni u unutrašnjost da uzimaju robu kako bi mogli raditi radnje. O njihovim postupcima, znači upoznato čitavo rukovodstvo uprave za indirektno nikad nijednog disciplinskog postupka. Ono što je meni zaista kao inspektor SIPE smetalo je što nikada nismo mogli provesti posebne istražne radnje, a da to nije otkriveno. Iz naslijskih centara i sve, nikada nije provedena istraga u tom smjeru. Dakle, ovo se radi sistemskom i znala se i obveza SIPE i lica iz SIPE i lica iz uprave koji su dogovarali i sprečavali ono što se nije trebalo sprečavati, nego što se trebalo procesuirati. Brand koji je obrađivao terminal, znači svako od vas kao domaćin može reći imam stan i ja u tom stanu imam 2.700.000 godišnje. I onda izdam taj stan za 7